Hello wapendwa, nimekuja mbele yenu na leo na mada nataka tuzungumzie. Ndugu zangu, kuna kitu kimoja ambacho nimegundua ambacho kipo ndani ya watu wengi, na hicho kitu kinaleta shida katika maisha yao yote. Ni kitu kimoja tu tena ambacho kinaeleweka. Nataka nikwambie kwamba ndugu yangu, usiogope kuanza upya katika maisha yako. Watu wengi wanaogopa kuanza upya katika maisha yao, na hapo ndio wanaharibu kila kitu. Nataka nikwambie, waweza kuwa kwenye mahusiano ambao mahusiano hayo yanakuletea shida wewe, kiafya, kiuchumi na hata njia zingine. Unaathirika kwa sababu ya mahusiano hayo. Usiogope kuanza upya. Ondoka mahali hapo na uende mahali nyingine na uanze upya, maana hiyo nafasi ilikuwa sio sahihi kwako wewe. Kuna watu wana marafiki ambao marafiki hao hakuna siku katika midomo yao kuliwahi kutoka baraka ya kumbariki yule rafiki ambao walio naye, ijapokuwa anawafanyia kila kitu, ijapokuwa anaonyesha upendo kwao, lakini wanayomrudishia ni matusi, dharau, kumwona hafai. Watu kama hao, ndugu yangu, usiogope kuwaacha. Wafute kabisa katika mawazo yako na uweze kuanza upya. Kuna mtu anaweza kawa hata yupo kazini, amepata kazi, ndio alikuwa anahangaika, amepata kazi, anafanya kazi, lakini wafanyakazi wenzake hawana muda na yeye. Kila siku mtu anatoka kazini analia, ana wasiwasi labda kesho kazi itaisha, kwa kufuatana na hali anayoipitia pale kazini kwao. Lakini nataka nikwambie kwamba ndugu yangu, usiogope kuondoka mahali hiyo na kwenda kuanza maisha mapya, maana hizo ni changamoto za maisha, huwa zinatokea, lakini huwa ni mbaya zaidi pale unapoogopa kuanza upya katika maisha yako. Na hiyo imetokea watu wengi sana, hata katika hali ya kibiashara. Kuna mtu anaweza kawa na ndoto nzuri, ana nia kufanya biashara, lakini anaposikia wala anapopata taarifa kwamba wenzako walifanya biashara, waliomba, hakuna kitu walipata, anatengeneza mazingira ya uoga katika moyo wake, kwamba bwana, mimi nikianza na mimi labda nitaenda kudumbukia kama jinsi wenzangu walivyodumbukia. Nataka nikwambie kwamba ndugu yangu, usiogope kuanza upya. Kama wale hawakufanikisha, wewe anza upya. Bahati yako wewe sio ya wale wengine. Kama jinsi kila mtu ana siku yake ya kuzaliwa, ndio kila mtu ana siku yake ya kufanikisha katika maisha yake. Na muda ndio huu, ndugu yangu. Usiwe mtu wa kuogopa kuanza upya tena kwa hali yoyote ile. Unapogundua kwamba kuna kitu ambacho hakiendi na chaweza kukupoteza wewe, chaweza kukurudisha nyuma katika maisha yako, wala chaweza kukuletea shida, kiondoe na uweze kuanza upya, na utaona maisha yako yatabadilika. Ondoa wasiwasi. Wale walioanza tena wana ushuhuda mzuri, maana walipiga hatua kwenda mbele, lakini wale waliobaki pale kwa kuogopa kuanza upya, maisha yao hayakuweza kubadilika. Lakini wewe unaweza. Najua una changamoto fulani ambazo zinakusumbua ili uanze upya tena, lakini jaribu na utaona jinsi maisha yako yatakavyobadilika. Unapopata ujumbe huu, ndugu yangu, gawa na watu wengine na uwaambie kwamba wasiogope kuanza upya. Kama ni mahusiano ndio yanawasumbua, waache hao walio nayo na waanze upya. Kama ni biashara, kama waliomba kibiashara na wana wasiwasi ya kuweza kuanza upya, waambie waanze upya tena na wasiogope na watafanikisha. Kama ni marafiki, ndugu wala jirani ambao alikuwa anakusumbua wewe na ulikuwa unaogopa labda kuhama mahali unapoishi, jaribu ili uweze kutengeneza afya yako ya akili. Unapopata mada hizi, gawa na watu wengine. Asante sana.